Nawasalimu tena. Thank you. Hii wheelchair tulipokea kutoka kwa mmoja wetu ambaye ako US, naitwa Joe Lifia. Alitupatia wheelchair 2 pamoja na walking aid 8, na unaweza kumpigia makofi. Asante. Nilikuwa nimetangaza hapo awali ya kwamba kama tuko na need cases watu waregister na mimi tuonjue shida yako ni ipi. Na kwa wale nilipokea ni watu wawili, tunapeana bili siku ya leo, na ukirudi nyumbani nisikia kwamba kuna mtu ambaye ako na challenge. Nimebaki na wheelchair moja, na nimebaki na hizi 7. Kwa hivyo ndivyo ilivyo. Mmoja wetu wa Remnant Loyal Family, na yeye kwao nyumbani ni pale King'ero mwisho. Pia kwao ni hapo King'ero mwisho, hapo kwa hiyo roundabout hapo ndio kwao. Asante sana. Thank you. Tukibura rugero wega tukimenyana ucie tukomenyitanira na mheshimiwa na watimu leader Mugendi tumitware ngari ino ni njega ona mungimirora na ni guteithiriria maitu witu haha na ni njui ona kene ariguaga wega ndagustrain muno guthie so tuguthie uguo tumitware uria mutumia ucio. Thank you very much. Tumuikaririe thi. Thank you Bwana Charles. Yondu mutirona ni mwega na riu ni hatigare ngi imwe identify case iyo no inengerwo either iri chief or Mr. Muita nigetha inengerwo mundu uria wagiriire. Uguo niguo twendaga na Ngai nĩagũtũrathima. Nyamu ĩno twakunengera in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tumanyitirire wega. Thank you area chief. Thank you very much. Asante. Emutiona mami witũ nĩ akũigua wega rĩu. Good. Tutikĩhũrĩra Jesũ rũĩ rwega. Thank you very much. Na kanyamũ ga gũkinya ucia ni ũgũthondekerwo nĩ mheshimiwa witũ. Ũrĩa mheshimiwa witũ rũĩ wega. Na wekire wega nĩ kuoneka mheshimiwa. Thank you very much. Ciĩko ici cia wendo nĩ Ngai ũtũteithĩtie na tũroiga nĩ tũgũcoka rĩngĩ tũthiĩ na mbere kũmuonia wendo